қайтсам жерге ятып, жаридем шишме суларын. Mundan yartı asır elek tuğan yaklarına çıkıp gitkenine ökünmese de, ol naq mine jirdağışa avulun her çok sağınıp yaşay. Şuna göre de yalga qaytqaş, ol tuğan avulun oramlarında, yalga çeşme boylarındağına tügül, bulun kırlarında yürürge, ormanlarında bolurga yarata. Çünkü mundağı her nerse de onun bala çağına, yeşligini alıp qayta. Şul kadar men yaratam avulunu bir yılda kilminçe kaldırganım yok. Ziratlarga minem. Şistartam, əbilərinin, babaylarının ətini, ənini mine обязательно. Münir Yakupov rayonunun en zor avullarının birisi eski atlaşta 1949 yılda Əxət abi bilen Xafifa apa'nın 5 balalıq ailesinde dünyaya kile. Ormançı bolup işlegen etisi Əxət abi 50 yurtni Münirge 4 yaş vaqtda salıp kire. Mine bizning yurtubuz, mine bizning uramda inkubator deyip eyteyirler. Çünkü 5-6 baladan kim yok idik her bir yurtta. Mine hazır bizning yurtqa kelemiz indi. Bizning yurt mine 53 yılını tüzülgen yurt. Mine yangadan tüzüttük. Şunda negizde indi biz üstek bir bala bulup. 50 yurtni salganga 70 yıldan artık vaqt uzgan. Şuna göre ana gel qarab, zətkelep tırga kerek dejerşi. Uzgan yılını yurt qarşına reşetke tutkan, tübesini alıştırganlar şolanını yanartkan. Bu bizning yurt işi indi. Mine bunda viran deydi. Mine bu almağaç virandanın en kırıyına üsüp çıkkan idi bir. Mine şunday ekirin kichkinagina ne bolup, mine nerse buldu indi. Yani şunu olam kesme indi, tursun indi, üssen indi. Bu şuna göre men ana aytdım da eniyim almağaçı deyip indi. Elde yana yılga kadar nişik mında jeyni ütkergenini söylep yatabız. Andan sığına jeyina başlayız. Andan kilebіз. Mine şulay bizning eğlenip barab söylevler. Sovet yıllarında öz xojalığında at tutarga yaramı idi. Əğmir boyu ormançı bolup işlegen Əxət abiga ruxsat etilgen. Bugün ol haqda ambar divarına ilingen doğalar, arva, kipçekler kibik eybirlergine xatirlete. Öyde at var idi. Etinin atı lisniklar at tutaydı. Mine alarının küpçekleri, tegermeçleri, mine şundan birli hazır muzey şekilli tağıp koydum, elip koydum. Mine duğa, mine bu tsep indi, tırma tartıp mine manso indi. Abiyimnin mine jon irli turgan tügül tete turgan. Mine şulay kigizeydi de teteydi şul yonda. Yurtni tiziklendirip tırsak da idagi muhitni o'zgartmadik. Eti aniler isen çaqtagi gibi kaldırdık dey jurchining xotini Xolida xonim. Мындай әйберләр бу человек алсында. Әнисе торга. Әнис как при матери. Память мамина. Она была очень хороший, добрый человек. Хороший человек. И сын, наверное, был. И сын тоже Әнисне шаган. Bundan 50 yıllık bolgan kinlerge eylenip qaytkanbız eken, min Münir abinin nişik jurchi bolup kituğu haqında soramay qalmadım. 60-cı yıllar azagında Novoulyansk şehərine Qazandan gastrolga kelgen jurchi Venera Sharipova Münirning jırlağanын tınlap baraydı. Nerse jırlısın diye. Benim nerse? Dege Tatar xalqı kışlı aşı jillerde vardım külge, saldım karmak, bizge balık ellekimiyle. Yugurip giderday bulamla, qaytıp jiterday bulam. Şuna jırlap verdim. Ondan Orusça Tulikov'ның rodinaсын. Yine каждый сиңа жырларга керекди. Менә мин сиңа тәкъдим итәм ди, язу бирәм ди. Менә Татарстанда барды җыр-бию ансамбле. Аның җитәкчесе Александр Сергеевич Ключарев ди. Мен аны бик яхшы беләм ди, ул мине ди. Менә шунарга барып тыңлады, аларның художественно җитәкчесе ул ди. Хормейстерлары Җавит Абдраимович Куддусов ди. Менә алар сине тыңлап карырлар да әйтерләр ди. Мин яңа елдан соң 68-нче елда килдем. 3 январларда тыңлап карадылар да, Мөнир, без сине ансамбльга җырчы итеп алабыз.
Гади татар авылының гади генә гаиләсендә туып үскән малай бар тик үз тырышлыгы, үҗәтлеге аркасында мактаулы исемнәргә лаек була. Опера театрында һәм дөньяның дистәләгән илләрендә зур еллар дәвамында баш рольләрне башкара, төп партияләрне җырлый. Бу авылдашлары өчен дә зур горурлык. Гади семьядан гына, гаиләдән чыгып, шундый зур дәрәҗәгә җитте Мөнир Якупов. Без аның белән бигрәк тә горурланабыз. Аның турында күп ишетәбез, радиодан тыңлыйбыз аның выступлениеларын, телевизордан карыйбыз. Һәр вакыт безнең кеше, безнең авылныкы шундый матур хисләр тудыра үзебездә. Без аның белән гел очрашып торабыз. Еш сабантуйларга туры килә, балалар белә аның турында, аның биографиясы турында сөйләшәбез. Ул безгә үзенең матур җырларын җырлап күрсәтә. Киләсе елның март айында танылган җырчы Мөнир Якуповка 75 яшь тула. Аның үзе әйтүенчә, Казанга кайткач, аңа әзерлек эшләрен башларга кирәк булачак ди. Әлеге иҗат кичәләрен ул туган якларыннан башларга ниятли. Димәк, безне алда яңа очрашулар, яңа җырлар көтә әле.